برادران، این امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم او این امت را خم نشونده کرده است و قوه بزرگترین این امت این برادری بین یکدیگر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت کرده است برادران را و این ماهیت قوه اسلام است. اسلام برادران من، اسلام رنگ ندارد، اسلام نژاد ندارد، اسلام ملت ندارد، اسلام دولت ندارد، اسلام هیچ یکی از اینها را ندارد. اسلام عرض میکند لا اله الا الله محمد رسول الله، شما برادرید و برادرید ابدا. انا آن چیزی که رسول الله آموزانید به صحابه ها. او با آنها نگفت که من از مکه و تو از مدینه، نه. و این قوت این امت است و به خدایان این قوه را بر ضد ما استفاده میبرند. همین که تو یگانگی این امت را محروم کردی، خلاص تو برهم دادی اسلام را. برادران من، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است برادر ایمانی تو، یعنی برادر تو در لا اله الا الله محمد رسول الله، برای تو عزیزتر است از کی؟ از برادر خونیت. بعد محاربه بدر دشمنان به اسیر افتادند و مصعب بن عمیر اکنون مسلمان شده بود و برادر او نامسلمان در طرف دشمنان بود و برادر مصعب ابن عمیر به اسیرت می افتاد. ببینید برادرانم، این وضعیت آن را نشان می دهد که تا چه اندازه صحابه ها دوست می داشتند برادر اسلامی را. خلاص بعد جنگ بدر برادر مصعب ابن عمیر به اسارت افتاده بود. آن زمان کدام سربازی که به اسارت افتاده می شد او همچون غلام بود، یعنی مال آنها حساب می شد. و مصعب ابن عمیر از آنجا در می گذشت، ناگاه دید که برادر او به اسارت افتاده است و به مسلمانی که او را محافظت می کرد گفت ای این جوان را محکم بدار، مادر او خیلی پول بسیار دارد. و برادر مصعب تماما در حیرانی بود. او گفت تو جدی؟ تو برادرت را فراموش کردی؟ او گفت تو به من برادر نیستی، او برادر من است. چرا برادرانم؟ چون که لا اله الا الله محمد رسول الله این قوت اسلام است. و برادرانم، بعد یکی از جنگ ها صحابه ها این کلمه بهترین و عجایب است. لیکن ما باید بفهمیم که صحابه ها نیز مثل ما بودند. آنها نیز خطا میکردند، آنها نیز اشتباه میکردند. لیکن آنها این خطاگی را خیلی زود و با اعتبارانه اصلاح میکردند. بعد یکی از جنگ ها آنها مال زیاد به دست آوردند و همه صحابه ها جمع شدند و این دارایی را خواستند که تقسیم کنند بین خود تا که چخیل آن را تقسیم کنیم. و صحابه ها یک فکرهای خود را عرض کردند و ابوذر، آن کسی که بود عرب، او عربی اصل زاده بود، او هم فکرش را گفت. و بعد بلال رضی الله تعالی عنه، آن کسی که غلامی سیاه پوست بود، و بلال به او جواب داد. بلال گفت ابوذر ببین، من به فکر تو راضی نیستم و به فکر من باید این خیال تقسیم کنیم، به فکرم این خیال باید تقسیم کنیم. و ابوذر سخت به غضب آمد. او گفت حتی تو فرزند زن سیاه، حتی تو امروز به فکر من راضی نیستی؟ سخنهای بلند. و بلال سخت رنجید. این سخنها به او سخت رسید و او روان شد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. لحظه تنفس میکنیم. اگر به لفظ مردانگی بگوییم هم، از نقطه نظر فهمش کوچگی بلال چیکار کرد؟ حاضر رفتن به نزد رسول الله و همش رو نقل کردن. با فهمش امروزه ما بلال چیکار کرد؟ او بازی کرد.
ва ин барои мардони ҳозира пастӣ аст ҳамин хел не? лек бародаронам ӯ қалби бемор надошт ба мисли қалбҳои мо. имрӯз ба назди касе биравӣ, бародаре ин амалро бе мушкилӣ тӯли 25 сол ба ёдат меорад. лек он мард чунон қалби софе дошт, ки дар ҳол равон шуд ба назди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ба ӯ гуфт: о паёмбари Аллоҳ, ба ман Абузар чунин гуфт. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо ғазаб аз хона баромад, равон шуд ба назди Абузар ва қапид Абузарро бо чашмҳои ғазабнок ба ӯ гуфт: Абузар, ту шахсе ҳастӣ, ки то ҳол дар қалбат ҷоҳилӣ мавҷуд аст. Ту шахсе ҳастӣ, ки то ҳол дар қалбат ҷаҳл вуҷуд дорад. Абузар чеҳрааш иваз шуд. дигар шуд. ба фикратон ӯ чӣ кор кард? ӯ ба бачаҳо фармон дод, ки пайдо кунед Билолро? не, аз ростӣ бубинед. ҳақиқатан гӯш кунед, бародарон. мо гап мезанем оиди саҳобаҳо. мо арз мекунем, ки дӯсташон медорем. мо арз мекунем, ки онҳо намунаи ибратанд. бубинед, ки онҳо чӣ гуна ҳал мекарданд. ва Абузар ба мисли шамол равон шуд ба кӯчаҳои Мадина дар ҷустуҷӯи Билол. ва ӯ пайдо кард Билолро дар кӯчаҳои Мадина. ӯ наздик шуд ба Билол, ба замин афтиду сарашро ба замин гузошт ва гуфт: Билол, қасам ба Аллоҳ, ман санамро намебардорам аз замин то он даме, ки ту онро бо поят зер накунӣ ва нишон медиҳӣ ба ҳама мардуми Мадина, ки кадоме аз мо лоиқи эҳтиром аст ва кадоме аз мо лоиқи эҳтиром нест. ба фикратон Билол чӣ кор кард? ҳамаатон ба ин ҷо биёед. Не, тамом, халос, анҷом додем, ба охир расондем, фаромӯш кардем. ӯ дар замин нишаст ва буса кард Абузарро ва гуфт: ман туро бахшидам ба хотири Аллоҳ, бародарам. тамом, халос, мавзӯъро пӯшидем. дар куҷост ин гуна дӯстдорӣ? кане чунин муҳаббат? бародарон, ҳама чизе доштаамон ин худамонем. танҳо якдигарро дорем. лек мо ба ҷои муҳаббати бародарӣ мо чӣ кор дорем? агар ба рӯзҳои ҳозира баргардем, ин ҳама аскарони кӯчагӣ, мо, онҳо, кӯчаи мо, кӯчаи шумо, бачаҳои мо, бачаҳои шумо, ва ин ҳама заҳру зуқум аллакай омадааст ба дини мо. аллакай дар дини мост. акнун ин шейх ин хел аст, вай шейх он хел аст, ин ҷо ин хел аст, он ҷо он хел аст, масҷиди мо, масҷиди шумо. Аллоҳу акбар! чӣ шуда истодааст? чӣ шуда истодааст? чӣ гуна суннатро шумо пайравӣ доред? ин чӣ гуна суннат аст? бародарон, мо бародарем. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: ин уммат монанд як бадан аст. ӯ мегӯяд саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ин уммат, бубин ин мисоле ки ба мо овардааст саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯ мегӯяд ин уммат монанд як бадан аст. агар як қисми бадан дард кунад, ки ҳис мекунад инро? тамоми бадан ҳис мекунад инро. он бародаре ки дар кӯча шабу рӯз бангу нашъа истифода мекунад ва мо ӯро мебинем бо ин ҳол рӯзи дароз, лек ӯ бародари ман аст ва ӯ қисми ин бадан аст. вақте ки ӯ дард бинад, ман дард мебинам. ва он хоҳаре ки ҳиҷоб намепӯшад ва ӯ 3 ё 4 дӯстдошта дорад, мо ҳама ин ҷо нишаста ӯро беобрӯ мекунем ва бигӯем: бале, бубинед, ки ӯ чӣ гуна аст, чунки ӯ аз ин тарафи ҷумҳурӣ аст, ё ин ки аз он тараф, ё ин ки аз дигар тараф. волидони ӯ чунинанд, леки худи ӯ, мо инро рӯзи дароз гуфта метавонем. лекин ӯ хоҳари ман аст ва ӯ қисми ин бадан аст. вақте ӯ дард бинад, ман дард мебинам. ин аст ислом. ана ин хел саҳобаҳо мушкилҳои худро ҳал мекарданд. ӯ гуфтааст: ин уммат монанди як бадан аст. вақте ки як қисми бадан дард кунад, тамоми бадан шаби дароз азоб мекашад аз дард ва табларза. бубин, ба ин мисоли оварда мехоҳам бипурсам аз шумо: агар ин ангушти ман осеб бинад, муҳим нест, задам, шикастам, буридам, ғалт дидам, муҳим нест. ин ангуштак чӣ мантиқ дорад, чӣ адолат дорад он, ки ба хотири ин ангушт, ин даст наметавонад шаб хоб кунад?
медонед чаро? зеро ин ангушт дар панҷа аст, ин панҷа аз даст аст, ин даст ба ин бадан пайваст аст ва дигар қисмҳо низ ба ин бадан пайвастанд. ана оиди чӣ Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст.